Yo, Mr. Boy. Memwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mibi TV ngwiraga haha niho mucii wigue wi mucii. Last weekend Waithaka wa Jane niarakiri na ndumo nene iria arakiruguragia rwimbo rweru tondu arakendekete posta-ini iyo. Riu event-ini niararikite andu aingi turonete Mheshimiwa Moses Kuria, Baby Top toria thiku ici matarakiaganwo muno. Riu haha Baby Top niho harakirehire thina tondu andu nimaragiukiriire mbica maragipostirwo hamwe na Moses Kuria CS. Andu maragituthura ndereti haha turonanire akimuhimbiria o haria Karaiko Digital TV aragiukire na aragicomment arauga atiriri, I will address the nation tonight, tondu kubataniria kuria kwa kuronekanire kwa hakuhi muno tondu nayo ngikirora mbica iyo nironire bakirubana nake hubataniria Moses Kuria wega nake Moses Kuria agagicokia o kawaida o wega. Riu andu makirutire maoni ngurani makitara Karaiko ngikauga haha ati behind the guy ucio ni mutha. Ndikane ritwa rieru riria riragithi na mbere ria Moses Kuria tondu aretwo mutha tugicoka Bible-ini ekite atia nikuhonokia honokirie andu kana ni atia tondu ndirakielewa. Hena George arauga atiriri, usilete makasiriko Karaiko master. Ogagacokia kamwe atiriri, Karaiko hata recover soon tondu wakihagikira Baby Top arakiheire haria Moses Kuria nondu wa internet tondu andu magikiriho makiarie na magicangire woni uria wakiuma ngoro-ini yao. Irene Njumbe akauga atiriri, Operation Justice for Waithaka no kiona kuhamba kuria kwa Waithaka na kwacungiriire maundu maingi. Hena ungi aramwira atiri ya mwisho haha aramwira please do so tondu mutha ndareka wega. O toria ngwiri hau mwanzo-ini kwamba mutha ngucanio ritwa rieru ria Moses Kuria riria arakinanio nario ririkana na kumura akimwita atia. Kuma Miaki na Mibi TV tuga ni thengi ni gukorwo hamwe na ithuĩ na gututua ceceni na mbemu kuri mutambo-ini wa YouTube tuko wa gushare hamwe na gusubscribe. Haha niho mucii ihinda ringi ni tumagara.